Dolan مذموعات سيبيري شو ذا ولي كتشيني نشتكي بصح يجاق ادميني il faut apaiser les esprits de ça mais انت malheureusement je pense pas يروح l'esprit tranquille je pense pas انت عايش خلال 70 سنه. Il a vécu le printemps berbère, les années 90. Il a connu les événements 2001. نبغى لا من تاع هاك الملوك ذاكي نزرات انت نسنيت انت كرا حضران كرا يغادر في الحاج تموت القضيه مازالت تجرح وك تموت القضيه تجرح على الساعه خلا ويفانا رجعنا لو شوا يدير هذاك الكواج دوك جاكينا دينان مي يخدم التيستامون ينس دنتان تفاميلتيس عندي يختار انسان باش واش تيدير ريكوبيرين كو سوا ان ريكوبيراسيون بوليتيك ناغ عندها واش عندي يبغى يساعد الميساج واكيد الصح يبغى يساعد الميساج كيف غير ولا كي كيف فهمها اغوروس يقفي جرا تموت القضايج اتوغاج اختيار ماشي جايفاد هكا خير شواجك ضروري تموت القضايج تختارين انوين تجرن تمورتيس تموت ارقست ميست قبيجيت تمورتيس تموت ماشي دوايا سيكسن تمورتيس نادي اختار نوي عيش تموت القضايج نوين تجرن تموت القضايج وكاع قد ندرج كل نترجنوك يتمور الغربه سي با بار شوا سي با بار شوا سي كي زافي با لو شوا يدير يبيد لافرينس ستاويج بصح اشو نسباغ سيروح ستاويج وكان يخدم راكي تاوضارا ان ديج ان باتريموان ماكي يروح ستاويج كريشيندو داير اسمي الحق لا فان سافي خلي يروح له خميس الديرنيير انيفرسير بربر تلفزيون تروح اردينا لانك جحفافيس إن ياسن ديال الدكتور سيد سعدي الى فرحات الى في دي كومونيكي إن ياسن حادرث حارفث ثموت القضايج كوجيس يزرع يروح ارتورا مازال تيجرح بصح ونبغى نكون نجرح وسي نفاق ارتوعر تصبح فلانه فين ندي ضارون فين بغانا نساعدين هكذا لا كونستيتيسيون قالت مازيغ خلا شغل يترجو تموت القضايج انت تيكاكو كي زراتنت يقار حيت وجيس ديمي فغالا غادي يروح تموت القضايج هكا كيني باش غادي يساعد الميساج انترناسيونال باش تفهمنو كاش غاشي داير ميم لو بريزيدون ماكرون يدري دا قضايجي مي يا ريس تجملت ام قضايجي سي ان ارتيست يشناس قضايجي ان غران ماشي نابورت كاديك شمال سيمتيار بير لاشيز تا ريزيرفي نيش غاشي سي دي بريزيدون ماشي نابورت كاديك شمال ديهين داير سامدي اون فا فير اون اورغانيزاسيون نوحا اثناء التجميل ديالنا تيد نواجي سامدي كي دون دون 4 جور تاكي تمزواروت تيسنات سون كومبانير تيد بلي باش هادي الصوابه تيغري au niveau international il avait pas le choix il a dévié tous les pièges باش هادي الصواب تموت القضايج توسن ديال الموند اونتي تاكي حاشا انت تيسيحقد تجملتي ستام قران بواشتا الساكين طوج يدير سلوارد يدورز ديني تنطلتيس الواردني عندي الى السمبول مزيغون فوفي نوغو كش حياة دونيتيس افاشتني يكسمح تمورتيس افاشتني يقنطر يتموت من فرنسا خاطر يبغى لا ريكوبيراسيون بوليتيك ما كنديرهم دوك لاكينا اكزاكتومون با دو ريكوبيراسيون بوليتيك سيانا وسيا يبغى يروح تورات جوان اين يخدم يتستجملت يتموت القضايج ساعه تافيس خاصك كي نوجي سي جراح يدير يروح يتجاد واجيس نودي جارع نختار نوراويس عندي ينطج دينا ماشي نكوني سكشمني منا كي نسكشم غالي ماني ودينا جا اختيار خلي يخدم المام كرا غادي يجي حاجه كيني مي كرا تخدم لا بيتيسيون باش حتى وين غادي تجي تموت القضايج يمكن اذا مزوارو نغدي جا قال جا
الا كنقدر على الكازاكي يروح الراويس مزاجيتن تمطوطيس مزاجيت ماذا تشد نكوني السنين ندير طوج بابا السن ندير طوج والكازيس خاص نحمجيت التذاكي نكفر حتى ذاكيني مجميه هو صموطوط 5 دقائق قتجحقا اتي دواجع خلا يقلن ذاكي لا دياسبورا ديجا قضايوج ماشي ديال السن داغنا نتا الميساجين سورتو خلا يمقرانا نيختيد لي زارتيست مسلمان سنف كان على لوكازيون هذا روين تامور تنسن وجد نتا يفولي باسي ان ميساج تري فور فين شتا اللي غادي تجحاج افجح بابيس سنيتن دونك فين شتا يختار تامور تن فرنسا غندي نطوج سي ان ميساج تري فور تنميرتيك اوجع غور كراشد تنمير تنبو غادا في مسلاينا كي حلاوان ثم نروح علي قايدين انك de façon امطاليس نيلان فرنسا نيغ كيمشانيطون انك il me semble اللي يدير ولي وتحشر على الحال يديش عندي ان ميساج بوليتيك c'est quelque chose d'intime. Ça ne fait pas partie de sa personnalité, de message qu'il véhicule. Il n'a pas besoin de ça, parce que ce qu'il avait comme message, ce qu'il avait comme message, il a d'une manière claire pendant 10 années. Parce qu'il ne faut pas oublier, que la musique de Idir, les chansons de Idir, si se sentent même sous le parti unique. والعلماء ما لا تشفان من هي عاشن البارتي يونيك يدير يتعداو ديال لا تيليفزيون ابا باينو بانك سلي غاز لا تيليفزيون الصندوق لا تيليفزيون صافي يدير نتا الميساجيست والتزمير تفوت الغسيلي الديكتاتور انت بغيت واستزمير ذي عدي الميساجيست دونك يلمسهم يموت نلعب نصفان الموثيس il veut pas l'instrumentaliser نتا سيمانيست بغا تينسترومونتاليزي pour des fins politiques. On doit respecter ça. نكليف داغيث الموثيس اتحدث انت تيليزيرها pour des fins politiques, surtout des fins politiques restreintes et partisanes. دي نروح ديريكتومون اش غندي جا كوم هيريتاج اش غندي جا الغناء اش غندي جا الهضره باسكو يدير il a des propos, il nous parle de quelques problématiques identitaires et des fois il parle des problématiques politiques. Donc il جاي ناخذ الحوايج هذيك تي ايدي نروح ينصفات الزكسن. Sinon le Mouthis ce n'est pas un homme politique dans le sens de militant, là où le militant par exemple mais il la grève de faim, donc il prend son corps comme moyen de pression. Il n'est pas dans cette logique-là. Il est dans autre chose. C'est un artiste. Et là, ses moyens, les moyens, il les a déjà utilisés. Le messagiste, il hadith. Mzras, hachawano libras yazar. Sinon, le Mouthis, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de privé. Il faut respecter leurs décisions. Gilzayer, le monde entier, il peut le faire. Mais Gilzayer, par exemple, surtout pourquoi ne pas, je ne sais pas, bâtir un institut de musique qui prend le nom d'Idir, parce que la musique chez Idir, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait de Idir. Donc pourquoi ne pas y aller dans ce sens-là? Au lieu de faire un monument, là, ce n'est ni utile, ni dans la logique de la pensée de Idir. Il faut faire quelque chose d'utile pour notre culture, pour notre identité. Donc il faut y aller dans ce sens-là. Par exemple, pourquoi allez, on va construire un centre culturel avec un conservatoire. Et aussi un conservatoire d'Alger, les grandes villes, la Kabylie ou l'Èche. Il y a un conservatoire qui va porter le nom d'Idir et qui va être une promotion de la culture et de la musique kabyle. Pourquoi pas? Ça, Idir, c'est un jeu de l'hal. Mais il y a une statue, je ne sais pas quelle Idir, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans cette idolation. Il n'est pas dans cette. Il ne veut pas être une idole. Il ne veut pas être une idole. Il veut être porteur d'un message. Ce n'est pas une idole. Parce que des fois, les idoles, ils n'ont aucun message. Donc lui, c'est un porteur de message, un message universel
il faut y aller le chercher, il faut institutionnaliser ça. Parce qu'en l'institutionnalisant, pas dans le sens il aura le pouvoir, mais d'avoir une institution, ça veut dire d'avoir un discours rationnel par rapport à son message, parce que lui, il a parlé au cœur. Il a parlé beaucoup au cœur avec sa musique et sa mélodie. Donc, on a besoin de rationaliser ce message et de lui donner forme et de le concrétiser. Pourquoi pas ne pas y aller vers, tu sais, d'un institut de musique, un conservatoire, mais ça peut être autre chose. Pourquoi ne pas être, je ne sais pas, un prix pour la musique kabyle, ni la musique amazigh, ni la musique algérienne, ni africaine en général? Pourquoi pas ça? Ça peut être dans ce sens-là. Mais évitons, personnellement, évitons parce qu'il ne faut pas oublier et dire c'est un être humain. Et ce n'est pas un dieu. C'est pas un dieu, on n'a pas besoin de n'abed. C'est tout. C'est ça que j'aime pas cette façon de forcer un corps qui n'est pas envie de s'exprimer sur des choses. C'est possible qu'il les a déjà dites avant. Maintenant, Idir, en tant que corps, maintenant, si on veut savoir ce que Idir pense de quelques problématiques identitaires, culturelles et politiques, on va essayer de s'inspirer de ce qu'il a dit, mais de ne pas utiliser sa dépouille pour, je ne sais pas, faire des interprétations partisanes très étroites et orientées idéologiquement. Et il n'a pas besoin de ça d'Idir. Il a vécu, il a bien vécu aussi, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui s'appelle miséria, hein. Il a bien vécu en tant qu'artiste, donc respectons ce qu'il a fait et respectons aussi sa mort. ثاني في مسلاينك في مغلية كينك تغنى كما لامباري كينين ذا شو تمغلينك نكرر شي ديجا ناضي تزوارا كيف تيمورلي وين انا تمطلتنا يدير نكتوالا بلي لا إذن أسرتان مي ماشي أسرتان dans le sens restreint du terme. Donc, à travers l'interprétation, le sens qu'on peut donner, on peut y aller en profondeur du message, même si de manière intentionnelle ou non. Oui, c'est vrai qu'il y a par exemple le mot الحاجة اللي intime, etc., personnel, mais قد نعلم باللي يدير il n'appartient pas seulement à sa famille. C'est une personnalité publique, même donc l'acte نخدم يسعى المعنى يمكن de l'interpréter. تراكل يوان يسعى تيموغليس comment l'interpréter. Donc يدير يتوي ديوت نتموغلين الدونيث. Donc تيموغلين الدونيث et justement il est universel. Et c'est pour ça, pour moi, il a choisi Paris en tant que ville cosmopolite. Il a un sens pour son choix. Donc on ne peut pas négliger d'aller en profondeur de sa pensée par rapport à ce choix-là. Il dit justement sur un plan de vision du monde, il dit justement, lorsqu'il a parlé de langage rationnel, justement, il dit déjà contre le conservatisme, contre le discours irrationnel, truc religieux, etc. Justement, il s'inscrit pour moi dans la lignée des siècles de lumière, dans la lignée des philosophes de lumière. Donc, il dit c'est ça sa vision du monde. Il s'inscrit dans cette dynamique et dans cette vision d'humaniste, justement, il est là, son courroux, c'est l'humanisme. غير يدير يغنف قبايلي يغنف في سنت قبايلي في غرمان نتمازغاس ومثا مي ونيلان يروح يغور ويوط إوا كنا يهضر ديد السن يهضر ديد الاسم ويوط خاطر باش يلي ان بون باش يصوتط إذن un discours de paix, il fallait y aller vers les autres et trouver justement cette intersection que pourraient partager les autres. On est des humains, donc on partage des valeurs. Et dire, son message
à l'universel à travers la musique, parce que la musique, c'est un langage universel, mais en même temps, il a chargé ces textes par des textes poétiques, des textes qui traduisent d'une vie d'une manière simple et qui peut être commune aussi à d'autres cultures. Et c'est pour ça, par exemple, la chanson Avava Inouva, qui on peut dire la résultante d'un conte kabyle ou d'un conte Tmazra Soumata, qui est traduit en poème, et en poème il est chanté par Idir, et à travers surtout les notes de musique, c'est-à-dire la combinaison des notes et cette harmonie-là qu'il a pu créer, il a pu atteindre les oreilles de tout le monde, parce que c'est quelque chose de sensible, et c'est quelque chose qui, même si, et d'ailleurs même de temps en temps, il va faire une interprétation sans comprendre sans comprendre les mots, mais à travers les notes de musique, à travers ces mélodies, la manière de combiner, on peut dire, ces notes de musique, cette mélodie-là, on sent que ça touche tout le monde, c'est-à-dire toutes les cultures. Et c'est pour ça, justement, la chanson Avava Inouva, pour moi, il a pu atteindre l'universel, c'est parce que justement, Idir, à travers de simples notes de musique, il a pu justement traverser des frontières et casser ces barrières-là. Donc, je pense que on ne peut pas dire que Idir, juste il est un artiste, mais d'abord, il est un artiste engagé, et qui dit mettre au service son art au service d'une cause, d'un engagement, ça veut dire Idir Is'ati Mougli. Justement, Idir aussi, c'est un intellectuel. Idir, c'est quelqu'un qui a une vision du monde. Idir, il intervient dans des questions qui concernent Tamazight, qui concernent la laïcité, qui concernent pas mal de questions qui ont une relation avec l'organisation de la société. Donc, il a donné sa vision du monde. Il a donné la manière de voir les choses, quelles sont les règles, les valeurs justement que doivent partager justement la relation des lois qui peuvent régir justement une société. Et c'est pour ça justement il était mécontent, surtout pour la question de la prise en charge, la question de Mazir, parce que Ahmed Amin Slaf فين دينا سليمان عازم من زرايات انك je me rappelle قيوت l'entrevue يمكن راديوفونيك مازال عاد تمثلوا فيه sur YouTube الناس شرا الحكم عن شراي مدني غور سليمان عالم الناس يكناوي وليت يثمورت الناس ماشي الناس سو با ان اوبجي سو با اون فاليز باش يتاويت الناس ماشي يروح يولي غير ثمورت كاين مازال توغاشي ولا شونسي سون انكور انترديك الناس شو تيخما دينا امشي الناس ملي تمنعت ليش توغاشي ودع الدين تقرا الراديو يعني غادع الدين تقرا التلفزيون هذه ça veut dire نغيتي donc il y a une mort symbolique donc c'est pour ça que il y a la mort symbolique, il y a aussi, on peut faire survivre quelque part quelqu'un justement. Notre devoir, c'est justement de perpétuer le message de Idir, d'essayer de traduire ce qu'il y a d'universel comme message qu'il voulait transmettre, qu'on va essayer de valoriser, parce que le pouvoir algérien, il a tout fait pour étouffer notre cause. Donc, Idir, on peut dire, c'est comme si tout là, notre cause, on peut dire, il est devenu, on peut dire, à l'échelle mondiale, comme étant une sorte de reconnaissance. Donc, Tourenkini, rare dire, en tant que personne, mais justement, à nous de continuer son combat, chacun dans son créneau, que ce soit sur un plan médiatique, pour essayer de véhiculer, que ce soit sur un plan scientifique pour y aller vers justement des colloques. Pourquoi justement pas y aller vers Rachid par exemple, des colloques, faire justement des colloques sur l'œuvre de Idir, sur un plan de message, c'est-à-dire sur un plan, il y aura des études scientifiques, que ce soit sur un plan linguistique, que ce soit sur un plan d'anthropologique, etc., pour essayer justement de traduire la vision du monde de Idir à travers justement ces rencontres-là. On peut aller même jusqu'à des colloques au niveau international. Donc, ça, voilà ce qui est important
à mon avis. Mais si on fait quelque chose en kabylie qui va essayer de symboliser et de perpétuer, on peut dire, la présence même, ne serait-ce symbolique de Edir, pourquoi pas, même si c'est vrai, il ne faut pas rentrer dans le cadre de, on peut dire, de rendre une personne comme Dieu, mais je pense que si on fait des tableaux de peinture ou autres, etc., des stèles, je pense que ce n'est pas vraiment contradictoire, il faut pas qu'on... Parce que toute chose, il dépendra de l'interprétation qu'on va nous faire. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rendre Edir comme Dieu, parce que c'est vrai, ça ne correspond pas à sa vision du mort, à sa façon de voir les choses, mais quand même, on pourrait réfléchir, que ce soit comme il propose l'affaire d'une école de musique, un conservatoire, etc. Oui, ça pourrait symboliser justement et traduire sa conception des choses. Donc, je pense qu'on pourrait aller en profondeur pour essayer justement de réhabiliter et dire de perpétuer son combat, d'y aller en profondeur. On pourrait en discuter profondément sur cette question-là. تنمية وهذا الدماغ الوقت تخمرات زاف لون كما تلم سوى نتاكارا تنكو كان كاكير دبور سي ملكة ولي منتاكارا زير ملاي مثيوان نحملك ادن مسلاي فلاس اسنا تجميع تدن مكتيا اينيك خدم اسنا رازال اكن يكسوا وزاريس اكي ضرو ماشا نك ماشي ذا زامول نسبدات نستاتو نا ما يمطل ذي ثمورتنا ماشي ذوا كي يدير وين تيخلطن وين تيسنن تزرد اذن لو ميساج ناس يكدني كون شتاكينا يدير مرة تغرض ما تمصلاي ديدا ساكني سنيا ني غاس حملاك ولي لي بلاطو نان فرنسا ما تمصلاي ناس تعشر ضيا هاي يد تفرضيه ني غاس ورجين زقلاك ينوزا شي تعجب ديك لاكسون كابيل ني مرة تهضر هنا تعلمض فرحة غمرة التواغيدس ني صربي يفكياك الصفة القبيلية يفكياك الصوت القبيلية تشنط تقبيليت وتشنط هنا يدولدنك فرحة غير يهضر نوراوي تقبيليت الساد وكينا مكتي ثد شو دينا مي ادي مسلايس تقبيليت اتي شنو اتي شضاح اتي يارو اتي شباح. Ça veut dire تقبيليت dans l'action دي ثيكاوت. Ça veut dire ساكي يدير ما سنر تجميل تنقيمانيني داش نخدم اكن تقبيليت كيسيك شنا يكبيسك زورانيس يسوفغيت يصوضي رمضان اكنيس الويان ام قرانن دي شناين ام قرانن سكرابوني في السنان كنا دينين يدير قبيليا داكي قلا قد ناويه خاطر السنان داشو دازال نتماكيت السنان داشو دازال نتزوريا والسنان داشو اذ الجهد نتزوريا ايوا كنا تصيوض يدلس ايوا كان لوفيرتور سي سا اما راه داوي غير داكوما سكوذ لسنينك وتصاوي تسكوذ ليسيو تاكيد لوفيرتور سي سا لونيفرساليتي نرد طلام غفكرا مدن خاطر نغلبيثن ماشي سدين ماشي سلسلاح ماشي سي غرفازني الطفل ماشي لي زانستيتيسيون نغلبيثن ستزوريا الساكيني يدير بغانا كوتيكين ديكاس خاطر الشباحه سوا العالي تدبدرن تيد سومو السناوي السنان قاعد يهضر يزرع ورجينا تستحيضيه سمارا ديالي لي بلاطو يا سي يحدق يا سي مسليني دوكلن يا ستيكتي تصفى ماشي ما خاطر يدا غف تيدت تماكيتي سيف كان الشناكير تماكيتي سيف كان ثفاث سيغ ديسبان غير مدن اسا رشيد نكوني سي مولان نسعى كرا نعبث ثويتنا داش نخدم داش راه نخدم امشي قلاق اماكن ديالنا يدير ولا وراش سفيك شنا يتسان توظن تغشتيو هضره ستماره تعرب تا فرانسيس تا امريكانيت ما تقبيليت ورتحفيظ غيرها هذا داش يوكاد مدن دواكي قلاق نطفسي يدير ذنتي ذا مزوارو ديبذرن يوغورثن دي الشنانيناس يوغورثن ولا غذميك ذنتي ذا مزوارو الميكو غالي يوغورثن السا ذا النرقي شطحل يسماون معنا يدير سفيتي شنا يبدري ثيد يبدر الدزاريس يبغى مدن ذو غالن تموغلي خاطر مزروي وريت واسل مدار هذاك غرفازن يدير يشنا غف العوايدنا نبغى نبغيارا نكينا مراقم شخصيتي وتسلاغي بابا ينوبا يسخدم بن محمد داش زرا لو بورتري لو كادر كابيل تمطوط نكشفر دي واش تنيا مري تاويني مولاني وارثمورت تزرع الكانون تزرع جديد قبرنوس تزرع ستي تاوي دي مشوها الزريق تيمتينينو اكدي دي مسلاي فلاس مولود فرعون دك وذريسيت الزريق داغنا ما ديش نو الصندوق نكشفر ستي
سنداي وشفيغ دوارش تبوذي وشفيغ تحكويد غفلاز يدير يبوث يدير لا تجميتي تمطوث يرى لحالا يذكر تمطي قبايليت دي مسلايين سيسي خدم مزيان رشيد اسا النبي اسا كيشنو مزيان كزار يخدماس غاف لي 100 كابيل يشنا لي 100 كابيل يشنا غافاش تاكينيا يقلاق نظفر وكذا كيسيوراني مسلايين مزيان رشيد يموت يسخدم من الصندوق يبويد سيدا المولودة معمر نتسيما دي سيتي ديمان ضد المولود يسيف كان تزلتني تماشاهوت نتسكور تيقلان تبذليس بوام كابيل أنسيان يبدلاس الشما معنا تماشاهوت غاف الساسي ستنا ماضيع يبويد وشنات وتسعى زاليس من يقروحنا دي غراز هادي غرادليس هادي في المعنى نينس دونك يدير تقبايليث نبغى اي زواف سومان دي لاورا تمغرا ديني دينا اتشض حضيس اتخدم التمغرا سومن دي لاورا ذا من دين قبايل ذا من دين مزيغن يدير ما تمصلي ديدس تفض تقبايليث سواليس القديس السكينه ماشي بلا ستاتيو اردي سبدن تقبايليتنا ثماكيت ذا القديش ستيكاف دون لاكسيون راه تخدمض دي ثواشولتيك راه تسبقنا دي وراويك أصلا تفهمض الموسيقى أصلا تفهمض إضريس نيس لي تكست تاع بويزي تفهمض ذا شك صوضن يدير ميك توسن أكنا في كازال إتزوريا ديك خامن on doit rendre sa place là ديك خامننا دي ثمتينا أكا كيسر نكشم ماشي داين النظام يكشم يدير ذا نشتكينا أك نكشمنا depuis la Renaissance, بدن يدلسن dans une petite maison غارن ذي مذا نيكغران تشطنيا تكون مش نيكغران يكساوضن الزوزرن تاموسنيا المثل بدل تسواح فلاسن كشمن لو نوفو موند كشمن تسواح النظام يقرصان غاف موسني ماشي غاف الدين نكون يد واش تاكينيا يقلقن نخدم سي مولان يوكن يدير هذا يدير ماشي كان دي تواشوتنا غي تمتيا هذا يدير زدخلنا وكذا ولي ورشيد مثل ملي كان في مسلاينا كي جرزن ثوران نروح اولا نقرو ابراهيم غاتر. Dans la perspective de ce que vient d'exposer notre sœur Malika, nous ne pourrons pas réduire la fonction du Idir à une simple fonction technique entre la parole et la guitare. Idir, il a fait de la politique. Idir, quand il te dit que je ne suis pas l'autre, mais je ne le refuse pas. Idir, quand il refuse d'être mariné, enrôlé dans des manifestations politiques parce qu'il y a des positions. Il a des positions, c'est déjà de la politique. Idir, quand il est passé à travers toutes les frontières, il a rehaussé notre langue, notre identité, c'est déjà de la politique. Donc, Idir était un homme politique sage et puissant. Un homme politique qui ne fait pas de l'agitation, mais qui avance des discours silencieux, un discours silencieux qui brise tous ceux qui tentent ou qui ont tenté et qui le font contre notre identité à nous, contre les Kabyles. Donc aujourd'hui, Idir, c'est un artiste engagé. À partir du moment où on dit engagé, c'est de la politique. Quand j'ai avancé la question de monument, ce n'est pas pour aller chercher une force divine autour d'Idir. Elle est déjà là. Mais c'est un repère. Maintenant, parallèlement à ça, d'ouvrir un institut de musique, c'est plus productif. Mais je vais au-delà de ça, il faut faire des travaux de recherche, de la production littéraire, recherche universitaire. Parce que autour de l'œuvre de Idir, autour de son profil, de son identité, de son combat, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Le devoir, c'est à nous, à nos enfants, les universitaires, de valoriser le combat de Idir à travers des ouvrages, à travers d'instituts de musique. Je ne vais pas aller plus loin parce que sur ce que moi je dis, comme ça ne couvre pas la grandeur de cet homme. Nous avons la chance de l'avoir. C'est une chance pour nous. Mais à la fin,
il avait deux choix. Et je vais m'arrêter là. Entre la polémique et la problématique. Il a choisi la problématique. Parce que son combat était toujours contre la polémique. Et c'est à nous comprendre dans quel contexte elle est cette problématique. Toutes mes condoléances pour sa famille et toutes mes condoléances pour nous, parce que c'est notre frère, à nous. Et j'espère que nous allons traverser ce moment de douleur et que nous serons fidèles à son combat et au combat de tous ceux, à ses pères, de tous ceux qui sont dans l'au-delà et de ceux qui sont encore avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée, ça a été un plaisir de vous parler. تنمية ابراهيم في مسلينا كي يسعى زال مثنى مراد طاهر سي فرنسا شو ذا ولي كان قالوا مراد تنمية رشيد نكواجي وانقالوا يدير que Marbe qui se repose en paix, il l'a mérité, il a travaillé. Il a travaillé dans des conditions, je pense, souvent qu'il pouvait. مراد يصلحوا لا كوميونيكاسيون صلحوا لا كوميونيكاسيون عاود شدنا عاود شدنا واه سمحي يا راسي نكفريغ دار اوجا قالوا ادينير كي se repose en paix, il l'a bien mérité. تنمير خدم يخدم في قبيليت في ليريتاج كي نوزا ليسي تورد نكوني اي رفدان عندي جا اثن حذر اثن سمغار اكن كمصا نكون سنا نوازال او نيفو سون فرونتيير خاطر نتا تيني تمورجينس وتيح بالسارع تموت القضايج تموت للجزائر تمورجيس تموت القضايج اي بويت واش عندي توسنا ثورة تموت القضايج نزرع سي دي بريزيدون دو تو لي بيي يسيف كان لوماج يدير ودرنتيد باش فرحه بقران دونك فريمون تنمير تم قران تيدير سون روبو اي فريمون بلوس كو ميريتي تنمير تيكداش تنمية تنبوغات ماشي دقيق من ميت تغيرنا تغادو حقا علي قايدي اولي كان قالو ولي ذن قالو ça veut pas dire que ذاين الهضره كيف الهضره في ايدير باسكو ايدير ناكي جاي دي ميساج pour la culture et l'identité donc c'est à nous d'essayer en quelque sorte de comprendre ces messages d'abord et اسنك فين داغيت الحق نسن داغيت نك جا ميساج داغيت تفونك وين صغارين انت مازال تموت pourquoi ils n'utilisent pas les textes d'Idir مش قاص صغارين تبغي une phrase je ne sais pas et تويت اسمي سامفير اسمي la poésie n'Idir pourquoi pas ce qui dit les chanteurs donc c'est le moment inailleurs les chanteurs parce que les grands poètes kabyles c'est des chanteurs il faut la poésie non c'est de la chanson وين donc النقرين صغارين قسميس غير بغيت يدقلوا حتى هاي لونغاجمون يدير ainsi de suite يدير يختار politique c'est pas un homme politique c'est quelqu'un d'engagé d'accord mais on peut s'engager pour l'humain, pour parler de la condition humaine, pour parler de l'identité, pour parler de la culture. Ce n'est pas de la politique dans le sens institutionnel, dans le sens, parce qu'en anglais, on fait la distinction entre le politique et la politique. Le politique est plus large, ça concerne toute la société, et la politique, ça concerne seulement les institutions, seulement là où l'homme politique peut, les partis politiques, le gouvernement, et ainsi de suite. Donc, il est plus large que ça, plus large que les institutions. Son message, il est pour toute la société. Donc, il dépasse ces institutions-là, il est plus dans quelque chose de plus large. Donc, il dit يسحقين انك ذات نستفاد الميساج نديك فا اما كيقراو الميساج الناس
il faut qu'il يسيقانك نخدم انك équilibrer notre identité et aussi notre dimension universelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des humains avant qu'on soit kabyle. Je suis un être humain. Donc, je dois mettre en valeur d'abord mon humanité à travers mon identité. À travers mon identité, je vais m'exprimer. Je vais exprimer mon humanité. Je ne vais pas faire l'inverse. Je ne vais pas exprimer mon identité à travers mon humanité parce que de cette façon, mon humanité, quelque chose, l'universel, donc je veux exprimer, je vais creuser dans mon identité pour trouver l'humain, parce que je suis un humain avant que je sois autre chose. Donc ce combat-là, on doit le continuer. Donc d'une façon, par exemple, sur le plan académique, il peut y avoir des recherches sur le discours de Idir, sa rhétorique, son symbolisme. Par exemple, je ne sais pas, la littérature, il y a beaucoup de symbolisme. Maintenant, par exemple, je suis en train de travailler sur la relation entre la nature humaine et ce qu'on appelle l'animal et le politique. L'animal, dans la définition de la nature, de la nature humaine, on le définit souvent, surtout si on renvoie au grec, comme étant un animal politique. Donc cette relation entre l'animal et le politique. J'ai travaillé sur Platon, sur Aristote, sur Khalila Doumna, sur l'autre, les fables de La Fontaine. Je travaille sur Orwell, la ferme des animaux. Et je veux, la chanson parce que, en quelque sorte, il nous décrit comment notre pouvoir, nos gouvernants, notre classe politique, et s'est accaparé de pouvoir depuis 62. Nous, en quelque sorte خدمنا امانك ذي بطون لي ريشاش الجزائر جالسين جانا نغنكريت ونيتشان فهمت دونك عقلين dans cette symbolique là je vais intégrer plus d'arrêt. Il faut pas oublier Slimane Azem aussi. L'animal est présent dans sa conception dans son discours. Il est présent Iwasho parce que contrairement à Idir, Slimane Azem, il a subi la censure. Slimane Azem, il et le symbolique animal pour transmettre des messages qu'il ne peut pas transmettre directement. Donc, c'est une façon, en quelque sorte, déviée et subtile de faire passer des messages politiques. Par contre, Idir, il avait cette possibilité de... On peut dire que le khas et le pouvoir, non. Djaneth, il y a un message. Le NTV, ce qui est aujourd'hui, on trouve bizarre, il t'a dit pratiquement cool, Idir, et pourtant son message sur la culture et sur la revendication culturelle, il était très très fort. Et ça, je m'arrête ici. السيد سالي ندنيض يدير دوهايم كونترمون سليمان عزم انت دي دونتين انت جانت يعني يسعدها اطاس لي ميساج اطاس يسعدها دونك سي فريمون سي quelque chose à ne rien comprendre يعني mais tant mieux pour nous parce que يبدي زينس اكثر ملكه ماشي ملكه تزيرا كمال ماري تكورس كمالكه واقيلا دونك ما كمال ماري جاك سالموت ولكن انت كاع كمال مولاش غيليف وتعطي لها غطاس كمال راشد دونك انا وانت كراش الدنيا بغيت نقول بلي دابور la parole de Idir, il a une dimension pour moi anthropologique. Il y a une certaine profondeur. Et en même temps, la voie de l'art qui a été choisie par Idir, c'est vrai, il y a la dimension de l'art pour l'art, le fun, mais il y a la dimension politique dans le sens, je suis partisan Ali, mais dans le sens politique, un peu dans le sens plus large, dans le sens de le politique. Il essaie un petit peu de donner son point de vue
parce que déjà la question identitaire est une question politique, étant donné qu'il y a un problème déjà de définition de la personnalité algérienne, et il a fait tout un combat par rapport à cette question-là. Je vais dire, azali zvarant iwaken zmerdant anbdel tamoughlin nilan امش تولي شو دانتي سرتيت ونزمير نسمحوا الطاسم تلوفاء ملا نشد راي النوفو سيستم d'organisation politique un oui justement actuel kini c'est très important de donner des pouvoirs aux régions. On a le congrès de la Sommam comme référence et ouais que justement ثمرة القبائل même زمرنا تختارون leur projet de société, leur façon de voir les choses. Et ces institutions, et justement, on va investir dans le savoir. L'école est l'espace où on pourrait justement révolutionner les esprits des gens. C'est là où justement on va choisir notre système éducatif. Et justement, ils disent oui, une dimension universelle, une dimension humaniste. Dans le système scolaire qui va être choisi principalement si on va prendre la Kabylie. Donc, je pense qu'à Rachid, il fallait investir dans le savoir et c'est le savoir qui est le véritable pouvoir pour pouvoir justement s'attaquer à des questions plus importantes pour justement participer dans cette révolution humaine. On ne peut pas révolutionner un pays si on n'investit pas dans l'école, dans le savoir, dans la recherche scientifique et justement la possibilité à différentes potentialités, énergie, principalement justement un système, justement il y a l'acceptation de l'autre. Il n'a pas rejeté les autres, mais juste il revendique le droit d'être reconnu dans son identité, qui vont lui imposer son identité. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il n'a de Beninkini, mais qui vont m'imposer mon identité, et dire, il a fait tout un combat, il a manifesté son mécontentement, et il l'a exprimé. Donc, je pense que aussi ce sont des positions politiques, pas des positions partisanes, mais ce sont des positions politiques qui répondent à la vision du monde Nissaïdir, qui concilie entre la culture locale, la culture kabyle, la culture amazigh soumata et la culture universelle. Il a voulu dire que c'est possible qu'on va vivre en coexistence Yaranor. Un système, tout le monde peut se reconnaître, toutes les cultures peuvent cohabiter avec la culture de la paix, la culture de reconnaissance de l'autre et non le rejet de l'autre. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est le pouvoir algérien qui refuse justement d'y aller vers un système où tout le monde pourrait coexister, tout le monde pourrait s'exprimer d'une façon démocratique. Et c'est pour ça que justement Idir est roi avec une œuvre inachevée. Il n'a pas vu l'Algérie plurielle, il n'a pas vu son identité reconnue convenablement. Donc Idir, Amnour ici Timil, et c'est pour ça que Amnour Yidir, نقدر منو غويت نسلم العزم ضويت مرة إلا نقبليس أدي يكمل. Chaque génération il a sa mission. À mon avis, la mission la plus importante qui nous reste à faire, c'est de lutter pour que Taqbayli, Tamazgha, adsaoun leur propre système de gouvernance, et nous décider sur leur politique et non les autres qui vont décider sur leur sort. Donc, à mon avis, le combat, ça dépasse maintenant la question identitaire. Il est d'ordre, d'organisation et de choix de système de gouvernance. C'est là notre combat pour que Tamazigh, Atsam Kianis, dans un système nouvelle gouvernance. أولي ورشيد فين عنا أولي ومتقرة. ثانمي كمال في مسليني كاكيرين الجورا ثورا اولا قاموا الملكه نبدات ملكه تنفس ملكه ذا شو ذا ولي من قاموا ملكه رشيد نك يلتي كالتمرين مثيوان قراغ
دا شو يقلا قد خدمة إوا كان الدور دك بريديس إوا كان أمنو غدي جا أثرفداغ واتسوضاغ أكن سيزمرخ أمون إشال نكس في قموث دا المولود دا شو سني غامشي زمرا غاسرا تجميتي دا المولود تكحكي غاسي يدير سيماديس لمدا ثيرا وفيغ يخدم تجرمت نيا وتري غير ديال الريف ني غاس تجميت سرارا غير دا المولود هاد لمدا ثيرا مي لمدا ثيرا غري غاد ليسيس ام زوارو تقبايليت ذوينا ينايا الشيخ محمد غير اختسيني بردان خاطر تيكلت مزارو في عريه تيكلتي سنات الصوضه سكيمير غير اختسي محمد وكمله غاكين تيكي تجميلتيو مريمث طهر جاود كيف الى قد غراق ادريسني ديجا اين يرا دا المولود ادريسني سنتا ادنا ديال فلاس ادنا ديال اكي كيخدم هذا غنيا ولا ميموني كيف يدير غاس ناطي زلاتينيس غاس غريغ غاس ملالا بن محمد غاس زريغ وإذا كيدا سيوران زريغ من هذا يضم مزيان رشيد السسعيغ القديش نتيمات القديش راه يزويرن ذبو خاميو من غير سرثان تفراريس ماشي السنه غاسكا من غير سرثان يزمر هاد يقلو يسنا هاد النكار دناف ودلو لنا يدير النظام ولاش يدير النظام ولاش معطوب النظام لا تغا غرباز الجزائر ماشي دويني دي سلالايين مسناون هي تمسنيا الا قد تنبنو ذك وخا من النار تنبنو سوين نسعى الدجان انا زور لنا خاطرك نزكي قرا غير رشيد اكنيتي دينا يدير سيماديس يني تزكي شنو باسكو لام كابيل اي اون ام شونطونت اني كيشفير ديك ثمور تطلق ذا زمور تشويقة تاويت إزلان سد يضص داين يدير فذ غرف مغارين يكتاوين إنزان غفراش لي بيرسوز سندو كيف ذا غنيا دونك ذا نشتكينا ما نروح الثلان شنو ما نروح المقامن شنو ما نتدود كبردان هكا تير باح هاد الشنوت اكين يا فروتي باوين هاد الشنوت فترة سكسو هاد الشنوت هكا كي نتوربا ذا نشتاكي قلقا نسلمد إوا كان ونتغلايا راه دي طلام ودي سكرينيرا تموسني راه ذا دي سوفغن ذي ذلس ذا زوانا ما كنيك يلي ذلس اما لا بينتور اما ذا زوانا اما ذا مزبون اما ذا نشتاكينا راه دي سوفغن نشتكي دي مولانا راه تيخدمن ونزميرا راه نتكيل غفو غرباز ونزميرا راه نتكيل غفو منو غسرتان يركز نتمتاثن تورا كان يدينا يروح مسكين مي ولي الصوضه راه يحضر يوم النوغيس ولي الصوضه راه كماله من النوغيس مي الا مربي راه يخلاف ورجينا منو غادي الصوت غاف نشتكينا اون دابور ان كومباز داخل الكخامن نكنا ما كيدنا مولود ما بغي جايك تجرم رفديت لمديت صغريت صيفضيت لاني دريس نستقبايلي غريثن زريد يدير استارو ما ديرو استقبايلي زريد رشيد نشتكي ليه يلا سيتالو الا استقبايلي تستارو ذاك دير استقبايلي دينا راه تعقلض ذا قبايلي دون لاكسيون اكيكي يتمسلاي يهضر يشنوت اكني تيدينا اكني يتجا الوصايه يميس الا كنشوفو فلاس مي ادي مسلاي استقبايلي اتي شنو اتي يشضح اتي يارو اتي يشبح سي سوفيزون باش تفهموا بيدير ملكة تنمية طاس ميال تكلت ذي مسلاين تقبايلي الثقوة نتا ويفان أكيد دينا كمال دينا نتسدو أزكا ثم تقبايلي تسعو إغرفاز إناس أتصغر إيمانيس تصغر روحيس نغايني لان بويني لان ديكس طاس كنكاز نتلاوين طاس مزغوي تسعة إلا ومكاني وكنا نصغر طاس نتخوصيوين زين رشيد سوفي كان رشيد أكذوت والسعارة ثماقيت ورجينا دي يخدم يدلس يلتمديت يصوضن باكي ماشي نكيتي دينا دي مسنوان وذيك غران يدير يكشن ست ماقيتيس نانا ديكو مسنوان ما غرام وذي غران داوي الصغفار ورجينا تكشمض لونيفرساليتي متسعيدة راه اون سورس دو كولتور متسعيدة راه نشتكيناه متسعيدة راه سارة داغمض تعوينتي سارة داغمض سارة داغمض إدلس سرا دغمض الى راه فاوض غير برا ورجينا تخدم ضيدلس ورجينا تكشمض لونيفرساليتي سي امبوسيبل دوز غير دونك يدير دا يشتكيك ساعه يسعى يبيد ستيتيس ماشي يوث نغسنات يبيد غير تمغارين سيزي كي قراك يتسوي يشنايا كي غاف نشتكي لوركستني ناس كيثيبنا ينايا بيان سور جو جو لا guitare électronique la guitare électrique. Il a opté pour ça parce que qui قوالا ثمور لينيناس يتواجبد غير وان شتاكينا
يرنا دلالان نتقبايليت تجوق ثني زكات الحويليس ديال الجيب زكي تاوي تكاتيبليتي اسي خدمه كاتيكا ديال الجيبيس تجوقتيس يتساوي بندوير ماشي ديال نصنفو بنداير وكسعه يناي ديال بنداير يسعى الحنيس يسعى لا ميلودي نينس يسعى السدا تيكتاوي اما كثمغور اما كيقبنا اما تاكينيا يتموسنين يدير سي لو سافوار دو تيروار سي ما كيتبنى نتا كتموسني وين الدنيا مرة مرة سنتصلد اما الإيطاليانيين اما لي غريك اما سوا شتا كيتبنى دونك زميرة راه تكليخ في يماننا يدير ذا شتا كيبويداس نتا ستيمادي سيتي دينان يمي تمسايا غيداس ينايد إلا قتلي الروح التقبايلي ما ولاش ديس الروح نيا سيد كراخ سيد جميغ ورجين يتساوي يماس يداس تزقات تيدير يداس يماسا ينايد تروحو دار ثمور تغماضي مغارن سلا يشويقن ذا الفرحيس ذا شتاكا كويث يغدي بويدير سونو ذما فرار افيك ان اير مودرن avec une vision différente يوكلنا دي السيوط تيماكيت باسكو il avait un projet derrière lui ça a une vision يصوت انشتكي زمرا غيدينير يصوت اما راك دينير ماكسيم لو فورستير يدير ما في ايمي لو كابيل et m'a fait aimer le peuple kabyle il m'a appris le kabyle مازال صار ضافلا وقيل إن دين الله لا على رشيد كان ملكا انا تنفتني ديالك كان نسا غتنعطل جطحت ولد كي معنا تجميل يدير اشكو السكي قنطل لا دولا قرار نهضر تنشتكي الشغي يدا و11 يوم كتكس ميموت اما اذا سكي قنطل نكوني ستيكيسا نبدد الموت سي الموت يسمى التكي ولاش يونواس ان جار نزكا نهضر فلاس نبودا طاس ثيناكيين نبودا طاس اسكاسيين نبودا طاس تزلاتين وكاديك شتان تزلاتين يسا اكي كان نتا تاكا تدويل تاكي وسكاسيا كاين المند نونضال يدير السكير لكن ويدي قيم نيزنا وندير تنمير تيسال ملي دويلي ندير سدونا وندير قيمات ثالويت